Danas ću vam pokazati kako se vrši dezinfekcija auto klime. Nije dovoljno samo napuniti klimu, treba izvršiti dezinfekciju, pošto preko zime ako malo koristite klimu uhvate se gljivice, bakterije u klima sistemu, u filteru, zato je potrebno izvršiti dezinfekciju. A pogotovo još u vrijeme korone, da uništimo i koronu ako je ima, ali nadamo se da je nema. U ovu mašinu sipamo specijalnu tekućinu koja čisti autoklimu i ubija sve gljivice i bakterije. Znači upalimo autoklimu, upalimo ovaj uređaj naš, 40 minuta klima radi, iz tog uređaja izlazi ova para, vi kao što vidite, vrši se dezinfekcija. Svi kanali bit će očišćeni, da vam se ne dogodi da vam smrdi iz autoklime kad je upalite. Zato izvršite dezinfekciju, obavezno. Sad ćemo zatvoriti auto i proces traje 40 minuta i imate fin miris u autu. I klima će dobro da ladi i sve će biti dobro. Nakon 40 minuta otvorili smo vrata, u autu fino miriši, klima je dezinfikovana, bakterije, gljivice su uništene, buđ, nema ni korone. Znači obavezno izvršite dezinfekciju svake godine za lijep miris, bez bakterija, bez buđi, bez gljivica. Vratite kod Braneta, autoklime, Veternik, Novi Sad. To bi bilo to. To vam je taj uređaj s kojim vršimo dezinfekciju. U njega se sipa neka tekućina. Na ovu cijev vam izlazi ta tekućina, uvlači autoklima u sistem. Vrši se dezinfekcija. 40 minuta traje proces. Obavezno to uradite. Neće se pokajati. Dobijate drugi miris u autu.